Sa season 4 ngai ku blei pi hagani ka por menta ngadon hani hadin jonga pi gani kadai ka Supro Maxi kadai te kabading kong do ngakwa ban batai pi kan kador jonga ni ka kali kadai nriulak khandai pohajar praspa lai pulai kadai te aya ngan pani po Kevin kalong kumno kali te pe into la pli to PM tanggal adon hapo Kevin jong kani ka Supro Maxi kadai te hang ni kadon ka dashboard ni kadai ka dashboard ni kadon di kadai manual book nang ta kani ka kali kadon sun gear te pila ban syong laingut saungut hang ni pila ahi ban syong te nang ta kumbang la batai pi kador jong kani kadai ka nriulak khandai po hajar praspa lai phulai tang kador kali ek showroom lai no ki bai insurance laga jong ka recession laga jong yang ni kadai ka Supro Maxi tung tho Supro Maxi kani ka tayar size kadai khat saw inchi ma bachadin bachakman tenang ta kani ka body kadai praput kani ka jinghe jong kani ka body jong ka praput lasan kadai ka jingjorong kadai praput bat kani ka pingkyang kadai sanput kumno lada pidon jingmut ban thedi kani ka Supro Maxi ka dei ka sun gear sa phone bai ni phone number bangala ai kani ka video ngan sa batai pi adong shadong nang ta ngan sa batai pi ka finance kani ka dei ka headlight itu tu la on ni kani ka yo kani kadai ka VX mah VX kani ka ladon power steering kata ka LX pat ka padon power steering ra te hang ni kadai ka spare tayar ni ka po kadai yang to lada pi don jimot ban sim ni kani kali sa phone number jonga bang lai di video publish bot